Kwaphinze kwaba imvokodo okuhlanganyela kanye nawe embukeli etindzabeni letinabanabilele Letisematseni kungolesithathu wekugcina eminyakeni wa-2023 asibingelele sikwamukele. Khumbula letindzaba tiyatfolakala etinkundleni tekuchumana ku-YouTube kanye naku-DTT naku-SABC Plus. Asichubeke nato. Bomake bebantfwana labatelwe ngakhisimusi esibhedlela seMiklibeke eMpumalanga bajabulele luhambo lwabo lolusha nebantwa babo. Bathembisa ukunakekela abantwana babo. Sifundza seMpumalanga sibe nebantfwana labatelwe ngakhisimusi labange-30. Ngemsombuluko emini akukho-ke kufa kwebantfwana nekwabomake lokubikiwe. Kwemgelwe bantwana bakhisimusi esibhedlela seMiddleburg bathathu labatelwe ekseni labanye bomake basalinze kutfola babo bantwana lekufaka ekhathi labacala kutfola bantwana kanye nebantwana labasebancane. Labomake labasha bakujabulele kutfola bantwana babo kanti bethembise nekubanakekela. Khulu ukuthokoza into asikhuthaze ngazo ngoba uthize nabantwana nabo kose sibase esikolweni boyokufunda ufuthi into eqhakatheke khulu leyo begodwa wasikhuthaza nokuthi kose sibase emakliniki nekose bakwenza ama-check-up silandele imigomo yakhona. Ngijabulile ukuthi umntwana wami right siphatheke kahle kakhulu uhealthy yonke into ihambe kahle. Umphathiso welitiko letempilo saseKanemanzini bacucutele labomake labasha ukuthi bakukhuthalele kuhambisa abantwana emitfolampilo kuyohlolwa. In the sub-district estifchwete also wonke emakliniki yakhona ideal. Lokusho kona ukuthi bayawenda umsebenzi wawo abantu bomake maba pregnant baya emakliniki. Ngilokho stock encourage kakhulu because malokwenda ukuthi abantwana bashone or bomake bashone ukuthi uba pregnant awuyi eklinik uyakuphela mase uyothola umntwana. Bacucutelweni ukuthi basebenzise lusito lwelitiko letasekhaya lelitfolakala etikhungweni tempilo lelisebenta kubhalisa abantwana labasanza kutalwa. Kuvikeleka kwabantwana kuyinto lemcoka kakhulu ngaso sonke isikhathi. Kanti labo labakhulisa abantwana kumcoka ukuthi babe isibonelo lesihle baphindze babe nemfundiso leconzile. Mihla nemalanga kubonakala kakhulu abantu labasikade etitaladeni kakhulu emadolobheni bacela imali nalokunye bahlelile abantwana labancane. Kanti lesento sekucela kwetindvo kusetshenziswa abantwana sibalwa njengekuhlukubeta emalungelo ebantwana. Umtitiyeli welihlelo Otis Mbuyane usihlanganisele lo mbiko eJozi edolobheni. Lona lomsikati uneminyaka lengama-48 kanti udzabuka kule Zimbabwe. Uthi wafika kuleli nga-2018 alandzela indvodza yakhe liyafika nga-2016 langasekho emhlabeni. Lo make uthi uhlala kule titaladi mihla nemalanga kuti atfola lokuya ngasetfunjini bantwana batola labadlile. Uthi ngelilanga wenda emaranda $150 njengoba kanawo umsebenzi futhi uhlala nebantwana labanyenti. Dumsile nalalo sikhulu saka-Childline uthi amalungelo labantwana athikametekile njengoba bahlala imihla nemalanga emigwaceni futhi abakhuliswa ngendlela lefanele. Uma ngabe sibona izingane begging on the street kungenzeka ukuthi zisuke zihamba zodwa okanye zihamba nabanye abantu abadala. Maningi kabi ama-rights alawo bantwana anganakekelwe okanye violated. Mangabe sibheka nje ama-rights abo ukuthi babe protected from exploitation ngoba lezo ingane zimile emgwaqweni they are being exploited. Nalo sinanoma ngabe umntwana adzabuka kulephi live kepha uma ngaba kulelo umthetho noma emalungelo asebenza kufana nabantwana labadzabuka kuleli. Okubalekile kufanele sikukhumbule ukuthi wonke umntwana ola eSouth Africa kungabe umntwana oqhamuka okanye ukuvela khona la eSouth Africa kungaba umntwana ofukufika mhlambe ongafikanga even nangomthetho kodwa wonke umntwana ola eSouth Africa unelungelo banamalungelo ukuthi banakekelwe bathole zonke izidingo abazifunayo. Bantu babe nemibono lehlukene ngalesendvo salabasikade bekucela tindvo emigwaqeni basebenzise bantwana. When it comes to ucela imali I really don't see it nice. Ngibona kuyinto wrong lena. Ngibona kuyinto wrong because labantwana basesebancane and bane future but then abazali babo bayabasebenzisa ukuthi for ama personal benefits babo. Ngibona kungeyona into enhle leyo ukuthi kube khona abantu besifazane abahamba estradini becela izimali behamba nezingane because uhulumeni
ikakhulukazi uhulumeni uyasupport uyakhipha support every month. Bayanxusa abantu ukuthi uma ngabe babona abantwana basetshenziswa etalatini kucela imali kanye nalokunye kumele lutsaba lubike emaphoyiseni kuma social workers nanoma eka child line ukuthi batawujeziswa labo labasebenzisa labantwana. Uma ngabe ke siwumphakathi sibona abantwana begging on the streets, maybe basuke bezihambela bodwa njoba sishilo eqaleni okanye behamba nabantu abadala. Lokho akukho right for umntwana. So those children sizibheka njengabantwana in need of care and protection. Okubalekile ke lapho ukuthi siwumphakathi kumele sithintane nezinhlaka ezizokwazi ukusiza lezo ingane. So ungakwazi ukuthinta ama social worker or report ukuthi nazi izingane endaweni ezithize zimile, they are begging on the street, ngabe ihamba zodwa noma kukhona abanye abantu ezihamba nabo. Okanye mangabe ungekukwazi ukuthi uthole ukuxhumana nama social worker or even amaphoyisa wabonayo, ungakwazi ukufonela uchild line. Uchild line ke utholakala kwinamba ethi 116. Leyo number i-free and i-available 24/7. Noma ngabe nini uyakwazi ukuthi ufone mahala or report izimo ezifana nalezo. Nanoma ngabe simo semnotho simba eqolomo kanye namathuba emisebenzi ayindlala, kepha kuyanxusa ukuthi abantu abangasebenzisi abantwana kwenda imali noma kufeza tifiso tabo. Ngingu-Letisematseni ku Letisematseni. Chubekela imbili ngalelidzaba simukela kukucaba lesikhulu lesetulu se-Save the Children asikwamukele ecaba elihlelweni Letisematseni. Ngiyabonga mfakazi ninjani nonke esizwe sase-South Africa. Nangu umkhuba wekusetshenziswa kwebantwana ubonakala ngekwanza imihla nemalanga. Ingabe mhlambe kuba yini imbangela? Imbangela esikhathini lesiningi kuhlukumeza abantwana, phinde futhi kube kuhlupheka lokukhona emakhaya, phinde futhi kube kuganga kwabomake nalabanye bantu. Angibekise nje ngithi kunema crime syndicates la thatha bomake abasebenzise ukuthi babendele imali khona la emigwaqweni, basebenzise nebantwana laba bathathe indzawo ezihlukahlukene. Lokusho ukuthi kuningi lokuhlangene nalokuthi nje bomake kuba khona isikhathi ngenxa yekuhlupheka bavume ukuthi bayosetshenziswa ngalendlela. Kusho kona ukuthi kunenkinga lenkulu emphakathini wonke. Kucacisa kabandi njengoba kwatiwa ukuthi emalungelo alabantwana ayeke ahlukubeteke. Ngabe ngwaphi lawo malungelo nobe lawo lambalwa lekumalungelo alabantwana lakhombisa kuhlukubeteka kuleti gameko letifana naleti? Okay. Kuqala nje ekutheni umntwana fanele akhule anakekelwe ngumntali. Umntali lo wadika ukuthi umntwana fanele akhule emtimbeni, akhule emotionally and socially. Manje umntali makangakunakekeli lokho uhlukumeza ilungelo lomfana lokuthi akhule. Phinde futhi ame expose ekuthenini umfana angakhona ukucabanga kahle and then emoyeni alimali. Manje kulimala kwemfana emoyeni kusho kona ukuthi sitawukhulisa umuntu lomdzala lolimele longanako ukuthula. Phinde futhi lenye ilungelo ukuthi akuna kuvikeleka kwemfana, lokusho ukuthi indzawo la kuyo expose ekutheni ukuthi angalimala noma angadlwengulwa, ngoba nalabantu laba basebenzelako badlwengulwa labo make baphinde badlwengulwa nalabantwana. Phinde futhi umfana ilungelo lakhe lekuthi afunde akhule engqondweni liyalimala, ngoba kude lo mfundisa lutho, kude lo dlala naye amfundise emagame ekubala, lokusho ukuthi ingqondo yakhe iyafa, iyalimala nayo. Naloku lakubonako emihleni namalanga alamgwaqweni noma balapho bakhona khona namakwakhe kuyamlimata engqondweni. Ngiko nyalo sinebantwana lababo 10 years labane depression ngenxa yokuthi ingqondo yabo ayikakhuliswa kahle, ilinyedwe. Nalokuthi ke labanye abantwana bafuna ke esikolweni, uyambona nje ukuthi ukule age ukuthi aye esikolweni, kodwa umntali wakhe akakhulumi ngesikolo, instead ukhuluma ngokuthi asambe siyofuna indzawo la singathola kudla khona.
uyalimala umntwana ngoba umntwana unelungelo lokuthi akhulunyiswe nesimo labekwa kiso. Ngilawo nje emalungelo lengawasho kwamanje. Kuyabonakala mihla nemalanga kubona abantu ke basebenzisa abantwana bacela imali kanye nalokunye emgwaqweni. Ingabe nendani kulwisana nalomkhuba wokuhlukunyetwa kwalabantwana ngitiphi tinyathelo mhlambe lentithathako? Okay, Save the Children South Africa lesikwenda kokuqala kokuthi sikhulumisana nahulumende wonke. Justice, social development, health, emaphoyisa, be-safety, betikolo, nomphakathi, nebaholi bemphakathi, nebatali nebantwana. Kokuthi kuyafuneka lokuthi sati lokuthi umntwana nawe muntu lomzali unelungelo lokuthi abe khona emhlabeni kanti futhi kunemisebenzi kunetinto letibhekekile kulo lokhulisa lo mntwana. Lokusho ukuthi onke lama departments sikhuluma nawo ngako lokho. Justice ufuneka abeke imithetho lefanele ilandzele ukuze sikhulise abantwana kahle. Manje ke sithathe leyo mthetho leyo siyofundisa i-social worker Save the Children noma ngibani lo nakekela umntwana ukuthi ngiloko lokufanele kwendeke emntwaneni. Nase kwendeka kanje ku-wrong. Lokusho ukuthi nemphakathi ucobo lwayo na local government funa ati lokuthi kunema-bylaws lenakekele bantwana. For instance, bantwana labahlala emgwaqweni celeni kwama-robots basengodini. Kusasa kutasina kwendeka i-accident ubude lokho ukuthi bebafunani labantwana kule ndzawo. Lokusho ukuthi naye local government une-part lafana idlale ukuthi kungabi kwanza abantwana nabomake labacelako ema-robotini akhe. And at the same time, phakathi ifanele ithathe indzawo ekunakekeleni umphakathi wabo. Uma ngabe kunabantwana abahluphekile nebatali bayateka emphakathini. Kunema organization leswabita ngokuthi nema-community based organizations la one kune aftercare i-school care yabantwana labafanele labanganabatali ekhaya ngenxa yokuthi babanika isuphu ukuthi bakhone kudla baphinde babanakekele. Lokusho ukuthi lo mvalo wafanele semkhole emgwaqweni ngenxa yokuthi kunenzawo lafana nakekelwe khona. Save the Children usebenza nalawo naleto tinhlangano leto. Letinye tinhlangano ngileti nikwa government imali ukuthi banakekele bantwana labahluphekile bapheke emasuphu kube nesinkwa kuniketwe umphakathi lehluphekile. Manje ufika njani umuntu emgwaqweni uma ngabe timbo letinje ti-availiwe ngegovernment? Lokunye nalo safa lesimtholako funa unakekele bantwana but ugcina ungasayanga lapho. Lokusho ukuthi umphakathi wonke fanele uphendvule ngalento leyentekako ukuthi sibone abantu bacela emigwaqweni. Uma ngabe hulumende sekazame kangaka ukuthi lethe lusito for bantwana nabo Save the Children naletinye tinhlangano letinakekele emalungelo ebantwana nemalungelo ebantu labadzala tizamile ukuthi tilethe intinsita kodwa siphinde sithole abantu basemigwaqweni. Kukhona le crime lekhona, kukhona lokuhlukumeta bantu lokukhona ikakhulu bomake nebantwana bayahlukumedeka uthole ukuthi netetangi tisebenzisa bona. Ukhuluma ngendzaba yokuthi niyasebenzisana nebemthetho. Ingabe mhlambe bakhona abantwana leseni bahlengile emigwaqweni nababeka endzaweni lephephile? Ingabe mani bahlengile labo makwala abantwana labahlala nabo emigwaqweni bona bendiwa njani? Ingabe sekukhona mhlambe lese bagwetshiwe mhlambe ikakhulukati kulaba bemthetho? Kwamanje kulabantwana labacelako labasemigwaqweni ngeke ngithi kukhona logwetshiwe. Kodwa bomake labo nje laba semigwaqweni bayati ukuthi laba kwenda kwakho siko lokuyiqiniso. Mane ukucala nabathatha bamikisa kuma social worker labanye babo bayabaleka. Labanye babalekiswa ukuthi bayati ukuthi laba kwenda ko akukalungi. Labanye babalekiswa ukuthi beke emaphepha ekuba kulenzawo laba lekusho ukuthi labanye bachamuka outside South Africa. So kunetizathu letiningi letenda labo make babaleke. Uthole ukuthi ususiwe namhla kule khona leli wayiswa emthethweni wakhutwa ngala kwendako kodwa uya kulelinye likhona the next day. Labanye ke babona nje ukuthi
ufuna umsebenzi akawutholi kodwa nakalapha emgwaqweni uyakhona ukuthi lithi lishona langa athole 100 rand bese usebenzisa lokuthi kube nemphana ngoba nakunamake nemphana abantu bayamvela bese bayamnikeza lokho ukuthi yebo kuhlupheka kwethu ukuthi singabi nemisebenzi kwenda abantu bafuna indlela etinye leti wrong ukuthi bathole imali kanti ke bantu funa bakhumbule ukuthi lenguhlanyela namuhla emphaneni wami kutawumila kusasa kusihluphe. Uma sicala inkulumo yethu Makecaba sikhulumile la waveta ukuthi labanye bantwana ke la bagcineke sebadlengulwa kunanaba batali make lokuthola ukuthi bathumela abantwana ukuthi bayohambe bayolala nalamanye amadvodza lesekakhulile bese babuyana lokuthide babuya nako endlini labo ke njenge Save the Children nibabeka kuphi bona mama But kunema voice langithula la kuna uthi sibenda njani laba angayivalela last question. Yes mama kunalabantwana mama labathunyelwa abadali babo emakhaya ukuthi mhlambe bayohamba bayolala nebantfu labadzala babuye nalokuthide babuye nako ekhaya labo ke bona nibenda njani Qiniso lo lokushoko ngingasho nje safely ukuthi nga November before kuqala i16 days of activism besemjejana emjejana eMpumalanga ngoba kuvamile kunema-truck lamaningi landlula kuleya ndawo manje ke batalile abanye ngenxa yokuhlupheka nabo bayabanikisa vele kanti ababo kulama-truckers kuze bakhona ukuthi bathole kudla kulicala lokho besiye kibo nje siyobatshela ukuthi lokhu lokwentiwako ukuthi bathathe abantu ababo babanike ma-truck drivers ku-wrong phinde futhi sikhulume nalama-truck drivers ku-wrong leleni kwentako singanibopha besinawo emaphoyisa besinayo unit le I've forgotten the name ngesiswati but bonke laba protector umphakathi bebakhona sikhuluma nema-truckers sikhuluma nebatali sikhuluma nalabantwana ukuthi lolo kwenteka oku-wrong kubulala umphakathi and kusho ukuthi singimindeni asisenandzaba na-self asisenandzaba nebantu bethu manje lokho kwakha likusasa lelilimata umphakathi wonkana sikukhulumile lokho enakusumjejana kuphela lokwenteka khona dinengi tindzawo la tenteka khona and bonke abantu bayatshelwa lokuthi lembo labayendako i-wrong ngoba nyalo abantu abasanandzaba instead bafuna imali Makecaba ngicela ukuthi siyithathe sibeke khona la sibonga kakhulu ke isikhathi sakho lesiphe sona etindzabeni tesiswati letinaba nabili benguye la make gugucaba lebesikhulumisana naye sibuka na indzaba kuhlala kwebantwana kakhulukade etaladini bacela etindwa kanti ke nasibuya etitolo sisabe sikhulumisana nemiculi losemusha futhi ke losakhasa kulomkhakha Abednego Mathebula lowatikwa ngela Proud Abby lokuligama lakhe lase stage lohlala ke eNAS eBlock C eMpumalanga Asiphinze sikwamukele mbukeli etindzabeni letinaba nabile Letisematseni la uhleli khona ukhethe kahle asichubeke naDom Esigabeni setebuciko lomuhla ihlelweni Letisematseni sikhulumisana nemiculi losemusha futhi losakhasa kulomkhakha Abednego Mathebula lowatiwa ngaProudly Abby lokuligama lakhe lase stage lohlala eNAS eBlock C eMpumalanga Proudly Abby uyarapha ngelwimi lesindvu aphinza abe nestudio sakhe iShowtime Proud Record kanti ke nanobe asakhula kulomkhakha seyikhona ke ingoma yakhe leseke yadlalwa kumsakato olugwalagwala FM nakulomunye wemisakato losakhasa angikubingelele mina kethu ngikwamukele etindzabeni letinaba nabile Letisematseni Yabonga bhuti omkhulu njani Hayi no kubonga thina mina kethu kubonga thina Proudly Abby yini mhlambe liyakwenda ube neshisakalo yegrapper futhi ke nobe kungani ukhethelo namkhakha kwathi ngisakhula ngaba ngumfana lo neliphupho ngetemculo so but lokwangiqhubudela kakhulu kushona kwamakwami 2000 then kwabe seseka lapho ku music kakhulu ngoba into bekude kahle umqulu besathi ukuthi uthola nje kahle eJoburg uqula titulo tiseJoburg so kwathatha isikhathi ukuthi ngitholakala ukucula ngirecorda kuze kube kunamuhla ngaqala ukucula kahle 2005 estudio kaMhluzi abathi Nasty Beats
kwazi ukwaba kunamuhla sengitholakala ngibenasaka. Line ngelusha licabanga ukuthi mhlambe kude ukwadi kuphumelela funa uphume enzaweni lohleli kuye uhambe mhlambe emadolobheni lamakhulu kuboJozi njengoba ubalile ukuthi nawe bowati kanjalo. Lenshisakalo yokuthi uThimade uze uvuleke studio sakho isukela kuphi kanti ke uyiqale njani? Ngabona ukuthi uma ngingathi mina ngidawusuka ngeJoburg maybe kube manje angikhulumi nawe ngoba kufuneka ukuthi ube nemali enough eJoburg. Ufuna ube nendlela ukutholakala ukufinyelela khona eJoburg etitudo. So ngaba ngumuntu lokhonako kusonzela duke abantu labadzala labangathi imali ngatholakala sinenda sami studio. Ingabe mhlambe ngitiphi tingcinamba lobungane nato kunawo umkhakha njengoba esathi ukuthi esikhatsini lesinyenti uba nato tingcinamba kanti ke futhi ungumculi losakhasa wena. Ngoswelwa kwemali khambe nigcine ningaboni ngaleso linye manje icale ni-team. So ngito tindo lengibukane nato leto ukuthi singabi nembono lofanako, singabi kahle singabi neliphupho lelifanako. Labanye bakhona labantu ukuthi okay benda for namuhla not for i-future. Ngito tingcinamba lesi lengibukane nato. Ebimna kethu une studio ingabe mhlambe bakhona abantu labasha lese bafika kuwe bafuna ukuthi nisebende mhlambe nikhicide ingoma mhlambe lokho nasenikwendile senihambe lihambo labanganani? Baningi kakhulu lengisebenze nabo ukhona lo munye lo nyalo ku music industry nemati ngamarumbo mara ngomayo ngisebenze naye from studio kuyi producer yami angumuntu lobeka shama beat studio sami sengina Tobzini ngilo manager yena manje. Tobzini SA ngi manager yena manager. So then kuba na table lokungiba kwami lomkhulu sekuba na evidence K. So ngisebenza nabo namanje lapho bantu. Ungamkhuthaza uthini umuntu lomusha ngaphasi nje kwele minute? Akabeketele. Kodwa yonke nesikhathi sakhe. Mnumzane Ebi Mathebula sibonga kakhulu isikhathi sakho lesiphe sona Tindzabeni teSiswati letinaba nabile. Ngiyabonga Mntomdala. Nguyeke la Ebi Mathebula lebesikhulumisana naye sibuka lahambo lakhe njengoba ngumuntu lomusha wasesifundeni sethu saseMpumalanga lapho naye anqume ukuthi atakhele khona ke la studio sakhe kude akwadi ukuthi naye achubekele embili ngetemculo. Tingako ke besikuphathele tona kuleli suku lanamuhla siphindze sihlangane futhi eminyakeni wa 2024 silithimba letindzaba letinaba nabile Letisematseni sithi ungene kahle eminyakeni lomusha uphephe usale kahle.